Mislim da smo ove dvije utakmice pokazali da smo u trenutno boljoj formi i tu formu smo maksimalno iskoristili i sasvim zasluženo idemo dalje. Zahvaljujem se navijačima Sarajeva da su to prepoznali i ovaj njihov pljesak nema puno znači, to je velika stvar da su uspjeli smogli snage, to je za mene dobro za fudbal, a ne samo za slobodu i da su prepoznali da smo mi u ovom trenutku bolji. Utakmica je bila korektna, fair, suđenje, sve je bilo korektno, fair i mislim da zasluženo idemo dalje. Želim Sarajevo puno sreće u nastavku sezone. Ste očekivali ovako lagano pobjedu? Pa nisam očekivao, nemamo lagane nigdje, svaka utakmica je na svoj način teška, vi znate da smo mi za 6 dana odigrali 3 utakmice, ovo je nama 4. utakmica u 9 dana. To je čega sam se ja najviše pribojao, to je umor, uglavnom to igraju isti igrači, to je 13-14 igrača koji se vrti i to je moglo da bude za nas problem, ali eto, iskoristili smo maksimalno tu svoju formu koju smo i u pripremama pokušali tempirati za ovaj ritam jer smo znali šta nas čeka u martu mjesecu. Sad vas čeka još jedan derbi, željeznički. Pa je, evo, čuo sam se pomera za nedelju, pa možda dan više odmora imamo, a možda ne bismo trebali rušiti ovaj ritam svaka 2 dana. Pamtite li vi teži poraz Sarajeva? Molim? Pamtite li vi teži poraz Sarajeva na Koševu? Pa ne znam, vjerujte, ne znam. Mislim, ja kao igrač, kao trener ili kao... Pa dobro, to je sastavni dio sporta, sastavni dio ove igre. Mi smo u ovom trenutku, kažem, u boljoj formi i tu formu sam maksimalno iskoristio. Još jednom hvala navijačima Sarajeva su nas pozdravili aplauzom, kažem da je to velika stvar za nas i da nam to puno znači u nastavku sezoni.